Okay, trader, selalu perasan tak bila kita target profit banyak tapi tak sampai? Bila kita target profit sikit, dia pergi laju pula, dia pergi banyak pula sampai beratus-ratus poin satu hari. So, sebenarnya ini masalah apa? Kalau anda nak tahu, pergerakan pasaran ni bergerak dalam dua keadaan. Pergerakan dalam keadaan sideways, pergerakan dalam keadaan trending. So, kalau kita trade tu, kita kena tengok dulu. Adakah market sekarang dalam keadaan sideways ataupun trending? So, macam mana nak identify market sideways ataupun trending? First, kalau market sideways, selalunya price akan bergerak dalam trading range. Dia bergerak dalam satu range tertentu yang kita boleh tandakan dengan trend line. Bila naik atas ni, dia turun ke bawah. Bila turun bawah, naik atas ni, dia turun bawah lagi. So, dia bergerak kat dalam ni je. So, ketika market sideways ni, kalau anda trade dan harapkan profit beratus-ratus poin, selalunya memang tak akan sampai. Sampai je kawasan trend line ataupun resistance atas ni, dia akan pantul ke bawah. Sebab market bergerak dalam trading range. Kalau waktu ni, anda nak target profit, kena target profit berpada-pada lah. Iaitu, kalau anda buy kat bawah ni, sampai trend line atas ni, wajib ambil TP dulu. Sebab apa? Sebab selalunya dekat bahagian sini akan berlaku pantulan dan harga akan ke bawah. So, kalau nak target profit banyak, waktu bila? Waktu market breakout sideways. Contoh, kita dah tandakan sideways ni dengan trend line. So, bila harga breakout, ketika ni lah anda nak target profit banyak, mungkin 50 poin, 100 poin, 200 poin satu hari. So, kalau anda nak lebih banyak tips tentang trading, jangan lupa like, komen dan share pakai chat.